Karavan za živi Dunav želi da pokaže da zajednički život ljudi i prirode moguć i da mladima na jedan interaktivan i zanimljiv način približi Dunav, poveže sa Dunavom i da ih nauči da čuvaju regiju. Danas sam naučila zanimljivosti o Dunavu, naučila sam da dodiruje Karpate i da u njemu žive čudne ribe, paklara i moruna. WWF Magyarország és az Ösvény Oktató Központ egy egyedi, komplex környezeti neveléssel készült. Egy öko-ösvény névre hallgató 10 állomásos feladatsort raktunk össze, amely mindenki számára elérhető. Ugye egy ilyen természetes folyóvíz, és mivel én természetbarát vagyok, szeretem a természetet is, meg az élőlényeket. Намираме се в град Трявна, един от 7-те български града, които посетихме с Дунавското турне на WWF. Представяме малко познатата дива природа на река Дунав. В България допълваме турнето с нещо ново. Това са 4 вида малки рибки, обитатели на дунавските притоци, за чието опазване работим. Cred că proiecte de genul celui pe care îl dezvoltăm împreună sunt importante pentru a proteja Dunărea și Delta. Danas nam je bilo najbolje kad smo čistili kao ono more od prljavštine što bacaju rijeka, što bacaju ljudi. A druga stvar je kad smo slagali puzzle. Am fost un paznic al fluviului. Am pus 12 întrebări copiilor care au venit și au vrut să parcurgă acest drum al Dunării.